Izaphu yasetshenziswa akulalwa 24 hours a day. Yikho ke ubanda ujabule okukhulu ukuthi izaphu isisakhiwa okuqinileyo. Liphile umsebenzi. Libuyile eCongress. Ngibonge futhi khonapho kibo bonke abantu ababuye eCongress, ababuye ngenyama yabo. Lani lonke libuye ngemphefumulo yenu ngezifiso zenu ukuthi libe khona eCongress elingasaphumelelanga. Siyakubonga kakhulu lokho. Likhethileke ubukhokhela libufunayo ukuthi buphathe inhlanganiso yenu okweminyaka engu5 elandelayo emihlanu. Ngingomunye wakhona bengikhamba mbhoda ngicela leyo msebenzi kini. Lingiphile leyo msebenzi labanye bami abayisihlanu ukuthi ayipresident. Siyawubonga leyo msebenzi ke. Ngithi kini asisoke salidanisa. Asisoke silidanise kulowo msebenzi. Sisonke lina lihamba lami, mina ngihamba lani siye embusweni eHarare ngo2023. Bathi senze njalo ungamabhunu lokhu kunganise kusigada amakhanda bathi hayi asiboneni plan la bafoma into kuthiwa iZimbabwe African People's Union izaphu ngalelo langa mhla ka17 December bathe befoma izaphu bafunga bathi into leyi amabhunu ajayele ukubhana into leyi ayisoze yafa ayisoze yenza njani ayisoze yafa izaphu ingangena phansi yevumbuluka laphana unwabu liyalwazi nxa lulapha esihlahleni esiluhlaza luba luhlaza lehlelwe emahlamvini yatshintsha ikhala lube semoteni emhlophe lutshintsha ikhala kodwa ikhala into leyana yini lunwabu yizaphu leyo yangena ku-unity accord yaphuma yajoyina kuthiwa ngubani uKhamisa yaphuma ilokhu yizaphu bantu bakithi yafungelwa abadala bathi amabhunu lawa nxa behlangene bona bangabhala izinto bavumelane basayinelana phansi bayenza ama-affidavit badinge manje thina singabantu abamnyama sizasayina ngabo bathi hayi khona kulula lo
babe bethi hayi thina silayo ethi affidavit African attire bagebha igodi bakhafulela bagqibela ngendololwane bafunga ijoyi elamakhala bathi inyamazana ayisoze yafa ngalelo langa mhla ka-17 December 1961 yikho lapha leli lizwe lathola khona ibizo elithi Zimbabwe. Before that yayingekho iZimbabwe. iZimbabwe yafonywa ibizo layo mhla ka-17 December 1961. Okungamapolisa lingakuzwa ukungani kuyalishayinela limtshela ukuthi siyakhipha izethu wethu belongs to us. Abanye laba bazopanduka ngemuva sebesenza into yabo ye-tribalism. Kodwa-ke leli lizwe leli nezilonge ezizaphu ingenzanga lokho kumele ikwenze isifungo lesiyana hayi ijoy mama sibili. Bantu bakithi isikhathi siyavuma, isikhathi yiso lesi. Bonile benzile umbuso omubi for the past 41 years. Osokumele kwenzakale ukuthi thina sizaphu singene sitshengise ukuthi hayi umbuso ubanjwa ngayo nalindlela eyiyo sisenza sisiya phambili kanye